Mama Kwaba edeba attention TV so eda foforo anyame ede adom yen ensefataw esenema ekoso wo man Ghana mu no wonso so obetibie na wahu se dia oman ni esi ekofa ene osofo obi na sori ma ache na bro ne pa enye asemkuma na afi so eye enua bemma Kwaku Annan a wo ye media personnel oye adwuma e wo net2 TV ni program bi a wato ne din the sit show ensem akoso e wo hono na ansa na mede ensem nche mu nyina beba be sue wana so no mepe esesa won subscribe ya modern subscribe like and share no onye bi nsunya dia etwego e wo attention TV so se yakwa ensem ni mu dia na mede sofo ne dia e na e hya ase wo sofo bi ai na sorry ma ese wonte ase ese wogu asori ni mu na won de wonye yi enso de bia no won sofo de waye hyepe sofo aye hyepe na ne nyina ene se sofo yakwa akoto Range Rover asori for ehun se sofo akoto Range Rover won sem nyina ene se won title ya wotua no ena sofo e de akoto Range Rover en wodamu osori ano ne yere wo mu cruise town enti edenti ena beba ne se wo sofo a wo ma egu wase anase wona ase no ebeba ne se wo ho kire wo no mo na wo de bia no waye hyepe wo te kamu na wo de wudi akwane aba wakoma to ye mutimi hwe wo ni wabusua na afia asori ma ebre obre ni nyina mu no amia wani eyi tight e de ama wa na chese wo de se wo be pese wo be hu asori mani bie na wona wo ho kire wo mo de be support wo ni da bi na wa de wo de akwaje Range Rover enti wonte ase ene wo sofo yi mu wo hia sofo yi so woda ne kam no wo gina no wo so ni mu se bro fita ebe wo dia wo bro sofo yi bro ne yira wotimu krampo won ahwese bia o sofo ma metimu mi enya abotra na se yentwa so na nka yenka no boko da bi wo bro sofo na ama ne ho to ni pa eyiye abeye nsema nam social media enya asem kuma akra na wo kire mu a sofo yi wo se wo no enye asore for tight en wo de akwa akoto Range Rover en wo de na emomu no owo investment edwuma bi a wokita wo ye eno ena ema ne mfaso enso so sa investment kure ye aye ka ho asem yi no investors a wo mu no wontimi emom wo mfaso de a aba won sika no so enti ye den ena wo de wutimi to Range Rover edemu na abeka kire ye se sa investment na wa ye na numu sika ena wo de hwe ho anasa wo de akoto Range Rover eno na akoye asem a asori madwe ho a wonte ase nti watu ahye sofo yi so abro no na asema asorifo yi kenya na asori making eye nokure e de kire se asofo bi aba no wo hwe won ma wa ye hyepe enso so kwa asori dem na hwe eye won krofo a wogu asori dem na asori ma oni omo yi adwuma a wutihu se enkoyi ekura na no na mebisa se de bia asofo betena se ne wo preachi na nyame nhira mo onto sika nso ngumu so wonye se ne ensema kese enkom hya kese ne ye de ma asori ma eno no enti bonsam no gina wiem no waso se nhira ne nyina mu ne enti zani ngwa asori ma so ana asori ma na de mpa na ehinta wonhira eno nti wontimi enye nhira na se nhira enedi won abrabo mu na so sofo ne de wono de waye hyepe akwaba ne se isa sofo bi aba wodue bo papa obi wo hono ma akwala kitikiti wosime ye sofo enkenya bone e de kire se Bible kura se ka obofo wo mranti brim enti nkenya bone na anso akoye bibia wo ho se no wo ye sofo a ene na akoba ne se kwan bia so no wo se wo ye hyepe ye hu se wo de wo ye odefo na anso so wasore ma wogu ase wo bompaye eboa wo support yo ne yemfa ye papa nhye nyamensa yemfa ye sofo pani nhye nyamensa na wo de enkoyi mfa ma wo mu dia ene na zeze de ene asofo no wonyine yi wa onim se wo ye sofo a wasore ma enkoyi ma wo no mu na won sika ena wo de hwe ho na de oda kasa kesie mu no ene agina yi evize sese de bro ena asore ma ede ba bedam wo be bro mu ama mu ahu se yes wotiti asori ni mu a wonya de wo bedie ne ya wo bere enti wo so wo se wo so bere bi ndizi asofo aba so hwe na se wo ye sofo na se wonya wo nema bi yie wo be hwe se wo asori ma ebetiti apansa na wo de wo bedi yie dia na wonsi kakakra na wo no wasanso akeka wo mawire mu a wakeka won sase ho de abeto collection na se no na wo de be sepe ho sofo bi wo ho no mokra no wasanso kra wo side check ohwa asori ma se de nema nkoyie no obeto collection watu nyina ewie no won fa mpa bibi mfa anya wa asori ho anasa asori ba ho kire na se wo de be boa ne da bi enkosa na emum wo de be kwa kofa side check
wankofa sare cheke ne na ka papa bi no wodem na asore ba na mawiem no de aba asore wo pon awansan nante obedu fe na ne nasin futu enye asem kuma ntie ne asofo no wonyine yi se woni mi se wa asore masika na de ode sepe wo homa ho to de a ene na gine yi efi se asore ma abre ebro ene wode ba be gina muso pa denden a enye asem kuma na metwa ensem no so dia na yenua bemma ba ko a oye adwuma ewo net 2 TV net 2 TV the sit show wakan sem bebre tell me say woman names are notorious armed robbers but they are here. Ghana Police Service, you know them. I am going to mention their names. Minimum, why haven't you arrested them? And I'm going to tell you how police officers, including some IGPCB, might treat some Crawford now with kid gloves. Because some top police officers are on their payroll. Yes. Yes. And you'll be nice to Kwaku Annan and IGP. If you want to battle this, come and the 2 TV the seat will assist you. But I cannot trust most of your men. These guys, some Mrantie, they pay a lot of police top officers in Ghana Police every month. Yes, IGP, I'm telling you this. Me say, some notorious criminals, police in Peninfobi what Benimua. They pay them every month. If you receive 10,000 Ghana cedis, you won't believe this. I am telling you this. And if you are, some notorious armed robbers produce a calendar. Calendar no mu every president be awaba right from Rawlings to when. No didn't picture as a calendar so far the only person who won't for the picture and your calendar is the current president, His Excellency Akufo-Addo. Yes, and the reasons I will tell you one day. Now, Shadia, Ibisa question. Former IGP Ora David Apietu's administration. Some Rentia Mebo Bomudin, you know them. Ora Apietu, former IGP, may say, you know some notorious armed robbers here, Mebo Bomudin, you know them. What did you do? Muyedeng. And these armed robbers still hang in the confines of our republic. Now, police of Ghana Police, say every weekend though, some places to do a kwabenya. Some Nigerians see egu honum anadu sumu from 12 a.m. And who said when we hear them, they are doing a competition in their Mercedes Benz. Mercedes Benz are canon netono and yeton easy no. Boy see to me year competition. Now competition in Mercedes Benz is not just competition. Displaying of their guns, open guns, fire range. Every Saturday. No, Ghana Police Musamonte, Munya intelligence on this. Why have you left them? I didn't tell them to be arrested. Former IGP, you know this. What have you done? What did you do? Who predecessor? Woman information. Who appear to me. See, you know these people. Hey, sir, Nigerian top criminals who mugu Ghana. Women defrauded and Crawford, including said they have used the name of the Republic of Ghana at the idea to dupe foreign companies and foreign kinds of multinational companies. In the name of Ghana. Emma ne kwayete say sikana omugie no kwayete say government of Ghana in secure says can no. As a notorious criminals wo mu wia no mu use nkrofo e dey solace e dey no mu dey koyi scan free banks. They are here. Na mama mo mu di nchiro. Ghana Police ochina mu issue a statement. Tell me you don't know them if they are not on the police wanted list. One, the ringleader in your friend name Odugba Benson, police munimno. Have you arrested him? If not, why? Odugba Benson, he's a Nigerian national, one of a notorious criminal. Nigeria for crash. Ghana is here. He finds Ghana as a safe haven. And imagine a time. Yeah, Papa, wakan Zimbabwe, Kwaku Annan. Wakan Zimbabwe, na nensema wakanyina ne say former IGP.
former IGP enim sa krono ne ewukasem wonom a wonam Ghana hanom a wobɔ krono wama amanfo nso no egugyamu no wonim ho bi wonim wonom nyinaa asem ya ye bra eka no eye asem a eye enibresem pa eye wo kyeremu a wosesa eye enkrofo a wo ye akrofo remfo yi wotua eye aposifo ni bika aposifo na wonim wondwumedie no ho bi no waje wonom atum no ama kwan ema wo bokro no wo Ghana ha na enye wanwa se ye bechi kronfo obi Kwaku wiade ye bechi kronfo ye de asem be kwakodan police fo betwa ho kwan saa Ghana he ya na ye ti ni ho de na kronfo dize se dia ye nua police ni ya femu ato nananom wonsi edu ye besum gidigidi enso be wie chire na atofom ye jamu afi ya kata echire kura hu ne ye beye wonte ho hwi biom eno na ye nua be ma Kwaku Annan ka se eye former IGP wonim sankrofo a wodi se rukasemi wonim wonom pa wo kaso wo bobodin wo betimi abobodin a eye former IGP enim hu bi se akronfo yi mu ba akokora no etimi esi eye police fo baabi ama wonom a wode ye wonwadwuma enya asem kuma ne nyina mu wontimi mbisa ne se abra wonim adwuma a woye krono sika ena wode abesi saa na ama wonom a wontimi mbisa se so sika a wode si den eye krojin a wonim se nipa adwuma a woye ni so obeso ne pechi anase obekwakobo krono aba wode won ba police fo anim kra na enye bibi papa bia ena oye ma omo de kire se wotua wonom ka bosome na sa Nigeria fo a wofi wonkuruma aba begu oman Ghana mu no wodi ewukasam wodi bone wo sei niama saa no wontimi nyi wonu mu mpie de kire se ni nyina ne se ne tenteni ne titia ne se sa am robesi anase wonu a wodi nsemmone se no wotua wonu mu ka eye police fo no a wonim sa am robesi woni o maye kanana no woni o mu ye adwuma wo fa won so ne o mu ye adwuma no wotua wonka na wo bobodin a wo se obi ba kudin de Odugba Benson ena ba kun so di efe Odugba ena afa di otoso miensan so din de Innocent wa tie wudin Innocent so wunye Innocent na krono ena wo bonti den pa na kire se wo ye Innocent we nyina achi Ghana eye former IGP wontimi nyin zangrofo yi MPA se yenso won pa achi ne enfo won enkonko gina emra no na emum o kira o si baabi the aggressive men progressive club ekuo bi a yatie saa ekuo yi no eye am robbers ewurukasem sankrofo no wate wonkuo na si wo man Ghana mu na se am robbers nipa bonfo timitikuo na chese se ye nipa mienu mpodi anka obetimi akase se mo chi wo no mo a enka ewukasem ekoso na se bone adoso nke tu obetwa wonanso we akoye ekuo se ye ekuo dia na chese wodoso ena wowo mu ti se wodoso no wowo mu dia na chese sa bone a ekoso nipa bone se ma ekoso no eto enya entwaye eto ntwaye kra efise se ebekozo se ya de ne na Ghana yensunu begugye papa afa woda kra na wodan ya wodam kra na etise dia woda abonten de kire se wonnim wochena asem wonnim ye friwe so a na chese ochena bi no woso na eba eno nti se yenua bema ka asem we na so wetimi abobodin se dia ene na ehu behia pa ese sa former IGP wose ye hu bebi a wowo ni ye toto na no bebi anokore de bia wose ye de to se na be ye oman Ghana ye benya rehim ni ye benya nidaso ese anye bia no wokokọ bre na unya kakrakra de bafia wonsoso benya de wonu abusua bedi na se we nyina achi wo chi nkrofo no wia wo bon nkro no sei ene wo beja won kwampo de ama wo no no wetimi akoye adwuma foforo a enkanumpo ye befa ne saa enso ni nyina mu ye baba bokro no ni wi a ne asanso age won kwa de firi wonsem ene ese wuti anye nas wo ba bi a won ne tie wo yere wo twotwo mutwo bi kra benwa ne asanso ato ne mu na akra de aka ho enu ntie hu behia esese mpanifo tie dia ekosuo ya wo se bo pe no wo hwe bebi bia asankrofo ye won wo pon achi kwan na otimi chi won ma visese sei krono ne ewukasem no adoso na sentem yese fix the country ya akoye sese ne mabru no fix the country no na mum kwan ya wo fa so fix the country no na nke enim se ye fix na nka de ye di aba na nso so se ne akoye yi de wo hawo apinisi wo yawo
ene kwananda ena eba bedan Ghana manfo so ena mede mu besi mu nua ba ma me da ako a me da wase ema wo mo ne hwe ne mu kai ne hunu se won subscribe ya se ne da me kan subscribe like and share no dofo bi nso nya de etwegu attention TV ne so nhwe wo adwuma ko bi opese ebo hu de room so a ekwan eda ho bomoden na frɛ na frɛ be gil so of fel so na ye ne wo edi dwuma me ma mo ani hwe